Pa ne, da spet brskaš po telefonu od svojega tipa. Si vem, ampak sem tukaj dovedna. Ok, se neham, kaj tak nikoli naš pametnega ne najdem. Čakaj. Hočem te samo zase, baby. Wow, to pa ni dober znak. Sara, to ni dober znak. Čakaj še. A še? Kdaj boš pustil uno trapo? Kva? Ej! Ful me vzburja, ker ona nič ne ve! Sara! Ej! Da ti to ne, to nikoli. Ko zdaj? Ja, znaš, poklicala bom to bejbo, preden mu izbijem zobe. Ne, hoče iz mafije, ne, daj. Halo! Ej, ti zabita, kad te bo tudi vzburjal, kad ti bom pošla tja zbit. Boris? Ja, živo, jaz sem. Halo? A vidva debila pošiljata mojemu fantu lažne SMS-e. Brskati po telefonu. Zakaj si javil, ful dobro šel, no? Pa če se pa me prvič v življenju poklicala, pa sem si rekel, to se pa moram oglasiti. Aja, se ti štekam. Ja, upam, da še kaj poklicala, a? Ja, jaz ne. Ej, ima lep glas. Ja, tako, no, škrb, nekaj čuda R.